Ne znam, govor delatnik priča svašta. Kod princese, onaj deo kada se prebacujete preko. Ona mene namešta. Muškarac je glavni. Dobro. Deo, kada muškarac... E sad, ovdje masa vas, kad odradi ovo, odradi to. Por favor. Završi vam ovako ruka. Zato što vi ne odradite dobro ovaj deo. Znači, trebate da prebacite ruku skroz pozadi i kada se rotirate, rotiraš se, da ženska ruka završi dole, a ne da vam završi ovako. Posebno kod tebe, gdje ste visoki. Ne snimam, ne znam. Aj. To je veoma bitno i to je najznačajniji deo princesa. Mislim, po tome je i specifična figura, baš zbog ovog dela. Sve ostalo je